Kak Isha. Dear Diana, life is not bed of roses, with hardship will come ease. Enjoy every little things in your life and count your blessing. Bila kadang-kadang bila saya give up tu, saya fikir nak cari kerja lain, saya fikir kalau kerja lain, tempat lain dapat lagi tak orang di sekeliling saya yang supportive macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Diana binti Azman. Saya bekerja di Ayam Food Processing Center sebagai line leader di Department Chideli. At first, bila saya masuk balik rejoin as line leader, saya di Department Sushi, and then 1.5 years lepas tu saya transfer ke Delica. Di Delica saya production 3 bulan. Lepas tu saya masuk ke dalam department Delica ni ada satu section nama dia gravy. So after 3 months tu saya terus masuk gravy sampai sekarang. Gravy tu mostly saya monitor dia orang masak dan saya buat planning gravy. So bila saya dapat kerja sebagai food ni is an advantage to me lah. And then kalau orang Jepun cakap tu dalam bahasa Jepun dia cakap ikigai. Ikigai tu adalah sense of purpose. So bila saya dah ada sense of purpose tu yang saya seronok datang kerja. Di sini dia challenging. Overall dia short chef life. So really the time management tu dia a bit stringent. So saya suka that challenge. Boss dekat sini dia very supportive. Bila saya ada masalah, saya jenis yang saya akan voice out tau bila saya ada masalah. So, bila saya ada masalah, saya akan beritahu dengan bos. So, bos saya akan membantu saya. Selain daripada bos, kawan-kawan lah. So, work colleague ni pun sama juga. Staff pun, saya akan rindu staff saya sebab staff saya dia sangat bagus. Saya harap kalau ada next time ada best employee lagi, saya nak calonkan saya punya staff sebab diorang memang bagus. Before saya datang kerja tu, dalam minda saya tu saya dah set dah dalam okay hari ni saya macam ada certain goals yang saya kena capai. Contoh hari ni let's say today saya nak kena siapkan, saya tengah planning untuk label semua basket dalam kontena. So saya hari ni saya by hook or by crook tu saya kena buat benda tu. So itulah yang mendorong saya sebab I have found my ikigai. Kalau ikutkan titik hari rasa macam nak berhenti, tapi sebab bila fikir betul tak tindakan yang saya akan buat ni, ada pros and cons. Saya macam timbang tara, kalau saya berhenti tempat lain macam mana. Before that night saya shift malam. Bila saya bangun tidur je, saya nampak dekat group WhatsApp tu ramai orang tag nama saya. So saya puzzle lah, ada masalah ke kan, masalah besar sampai ramai gila orang tag saya. Bila saya nampak, oh congratulations Diana dapat best employee, so macam I was a bit stunned dan saya tak expect pun saya dapat. Bersyukur lah, mungkin rezeki. Itulah macam saya punya production manager kata, rezeki dia lah, tu rezeki. Dia cakap congrats for achievement for best employee. Cik Azman ni bos IPM. Cik Chai ni the 3 big bosses dekat PC ni. Ada Cik Prihan, and ada Cik Chai and Cik Wani lah. Teruskan perjuangan and keep improving yourself. Contribution Diana sangat bermakna dekat FPC. Cik Amira ni saya punya bestie dekat sini. So dia lah antara orang yang bila saya ada masalah saya akan cerita dekat dia. I really appreciate your support and positivity. Good luck in your future. Dila, semoga maju jaya. Dia adalah salah seorang orang yang saya rent jugalah dekat dia. Of course lah saya happy. Actually bila kita kerja ni, of course duit tu penting, tapi work, dia punya environment lah penting. So bila Cik nampak sendiri kan, dia punya environment very supportive. Of course saya nak cakap thank you very much sebab saya faham kalau kita dalam satu organisasi tu, we cannot work alone. If you work alone, kita jadi one man standing lah. Kita je yang bagus, orang lain dekat sekeliling kita tu awak pijak. Macam tu lah. So saya nak cakap
Thank you lah. Thank you so much. When you love that work, you akan sentiasa cari cara untuk improve, untuk buat small improvement on your work by daily basis. You have to find what you love to do and make small improvement untuk you improve that work every day by daily basis. Walaupun sekecil-kecil improvement tu, walaupun orang tak nampak ke apa ke kan, you make that happen. Make that happen, then you will see the result.